Construction of a tangent to a circle at a point on it using the center. A video masakan without using the center. Tunatuan using the center. Center mangin tinia. Kakatlemin tangalam lek doon na lutin chita ila. Hihigan question dita sira. Draw a circle of radius 4.5 centimeter. Take a point on it. Using the center of the circle, construct a tangent at the point P. Tinia. Omsechu circle kan draw nga, kan circle draw ka radius 4.5 centimeter ninga. Chuan center mangin point P tangent kan draw doon ni. Chuan radius kamin pek sa vangin asaw sawang ka. Tu chen chen ko ka mot lawa. Scale hian. Tiyan kan tinga kan compass morin 0 kan danga chuan 4.5 ni tur chuan kan koi kawanga heta 4 ania an ka da takhi 5 4.5 chu heilong ta ni ti chuan na 0 le 4.5 in kara ti hian kan compass kan da hemi mang hian circle kan draw ti khon circle kan draw ta chuan kan circle draw khu laya helai kan vitna taka center tur kan ti to kha o anianga chuan kan du chuan hemi radius se zong poi kan ziak the sira hen dule in imaginary line kaltirula ta hian 4.5 cm ti pose te ni ikon hu here po lawa mar chu kan du chuan kan ziak thang chuan step of construction kha kan zi le ngai dona ti chuan step of construction ma sabera circle kan draw draw a circle with center o kan tia a center o kan ma and radius 4.5 cm chuan je chu radius sei zong kha 4.5 cm ani ti chuan anuwa kan du na lai tak hian point P kan da lenga nulam hen dale mai ta ti lai hen hela hi P ti taila kha a step kan zig le halanga circle point P kan da wangin take any point P on the circle kan tia chuan kan next step tur chu o le P kan rin zomang lai center o le lai kan P da hi kan rin zomanga ti hian imaginary line kan rin zom taila chuan a step a khan join OP ti la mai tur ania chuan chumi hnuah chuan helai hian OP le helai OP chu thla hian 90 degrees sim kan tumanga perpendicular line tin ani chu kan ti dan tur chu P a hian kan vitanga helai imaginary line kan zia hi kan vu cross anga hemi vu helai line hi zu crossing ti hian kan kal tiranga chuan du chun hei rin pop pop chung lawa chuan hemi ti danglam to mi lawin hetia hetak kan vo cross na kan via hetia kan thai hian 60 degree ti khalo chin chiang hal taira 10 degree samru kania chuan hemi samru ka tang hian hara kan thai thara tang hian kan vit lenga ta hian chun helai kan rin sa kan vakat le don ni ti chuan kan tumber chu helai hian 90 degrees je kan duwa chumi tur chuan samruk kan jega ta samruk kan je le ti na ni vain za som ni ta ni helai som ko kal tur chuan helai samruk a hi phel ta ila bisect an tia kha lo chin chi nga lera bisect om ji chu alai taka phel ti na ni ya helai 60 kan bisect chuan kan phel chuan 60 le som thumani tonga chu som koni don tinani chu ti chuan kan bisect dan tur chu hemi kan bisect don awangin kan compass hian kan bisect tura ve kan vitanga ti hian tan vit ma sanga tin a kan draw nga chuan ale lam panga tangin kan bisect tura lam panga tang hian kan vit lenga tin a kan draw lang chuan kan arc draw te ka anin cross ta helai anin cross na point takhi kan chin chianga ti chuan
helai ain cross na tak le point p kha kan rin zom don ta ni helai cross na tak le point p hi kan rin zom anga kan rin tlanga ta hian t kan vo le mai nga chimem je chu op le helai pt hi anin perpendicular ti na ni 90 degree and cm ti na ni chu a step kan ziak lang le a step hian draw pt or tp po dira poilo pt perpendicular to op je chu helai pt le op hi anin perpendicular 30 degree sam ko ti na ni chu chin che tur ni chuan chum hno kan ti le tur chu chinga kan rin tlang na lawa hemi p t kan ti hi t le p kan rin zoma kha kan rin zom ta ti ra han hi ale lampa hin tiang kan rin tlang don ani kan rin tlanga lampang hi t dash kan tiang je chu tp kha kan zoma t dash thlengin kan zom ti na ni chuna step khan extend tp to t dash tp kha t dash thlengin kan zom ti kan ziak le ma chun tla hen line kan hmu ta t dash p t kan mo hei kan tangent kha nia kha kan answer tur ani dona ikhon atobra then t dash pt hemi line shena hi nia is the required tangent at point p kha atop na nia masami zo without using the center I can step cut na tlema chon kan thlet tur chu tangent am je kha straight line in circle kha point pakhata chi si khan kha line kha tangent chu ni hei tangent ni chan chu point p a chau hian circle hi si ti kha thlet tur ni hi using the center kha nia aziadan tlang pui circle kan draw a chuan chumi hnuwa point p kan da a point p kan da hnuwa o le p kan rin zoma chuan o le p kan rin zom hnu khan ta hian 90 degree kan siam a 90 degree kan siam dan chu p a kan vita then arc kan draw a arc kan draw na compass ka ti dang lam to mi lawin tan kan vita tan ve kan thaya kan thai na tang kan vit le kan thai le chuan hemi tang hian ve kan thaya ta tang ve kan thai le and cross na le p kan zoma chuan tp lo chhok ta tp kha kan rin tlanga p dash thlengin chuan t dash p t kha tangent lo ta ni kha construction of tangent to a circle at a point on it with using the center ti kan ji thin dan tur ani